Moise Katumbi bidasubirwaho rero akaba arashe bombe Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo by'umwihariko ku gitekerezo cy'ibiganiro bigomba kubera Kinshasa nk'uko Tshisekedi yabisabye, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo bakaba bakomeje kugenda babyamagana mu buryo budasubirwaho. Reka mbagezeho ubutumwa itangazo rikomeye cyane rya Ensemble pour la République, akaba ari ishyaka rya Moise Katumbi, aho umuvugizi waryo Olivier Kamitatu yarisomye mu ndimi zitandukanye. Twe tugiye kumva ururimi rw'icyongereza, ariko nanone ndusemura mu rurimi rw'ikinyarwanda kugira ngo nabumve ikinyarwanda babashe kumva ibyo uyu Olivier Kamitatu, umuvugizi wa Ensemble pour la République ya Moise Katumbi yavugaga. Reka dutangire n'iri tangazo. General Statement for the Republic since the launch on January 15th, 2025. From the joint initiative of Senko and ECC in support of a social pact for peace and harmonious coexistence in the Democratic Republic of Congo. Itangazo ryo kuwa 2 Gashyantare 2026 kuva hatangijwe kwa 15 Mutarama 2025 igikorwa gihuriweho na Senko na ECC kigamije pacte y'imibereho myiza n'amahoro no kubana neza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ihame ryo kugirana ibiganiro by'igihugu bigizwemo uruhare na bose, ryigaragaje nk'icyangombwa gikomeye mu gusubiza hamwe ubumwe bw'igihugu, kugarura amahoro no guhagarika ibibazo bikomeye bikomeje gusenya Republika iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyambere, Ensemble pour la République yongeye gushimangira ko ishyigikiye ibiganiro by'igihugu by'ukuri bigizwemo uruhare na bose kandi bituje, ari byo byonyine byafasha igihugu cyacu kuva mu bibazo kirimo. Ibi biganiro ntibyagira icyizere keretse biyobowe n'ubuhuza bw'inyangamugayo kandi butabogamye nk'uko byasabwe na Senko na ECC bikurikije igikorwa cyabo cya pacte y'amahoro n'imibereho myiza yo kubana neza, uburyo ubwo ari bwo bwose bwakuraho abakinnyi b'ingenzi b'igihugu bwaba bupfuye mbere yo gutangira. Icya kabiri, Ensemble pour la République iributsa ko ibiganiro by'igihugu bigizwemo uruhare na bose bitagomba gufatwa nk'itango ry'ubutegetsi cyangwa nk'inama yo kwishyira hamwe kw'abafatanyabikorwa ba politike gusa. Ibiganiro ntibigamije guhumurizanya abamaze kumvikana, ahubwo bigamije guhangana n'ubwenge n'ubutwari n'imizi y'ibibazo bya politiki, umutekano, imibereho n'indangagaciro bikomeje kumunga igihugu no gushaka ibisubizo birambye bihuriweho kandi byizewe. Niyo mpamvu Ensemble pour la République yanze ibiganiro by'ikinamico byasabwe na Perezida Tshisekedi. Icya gatatu, Ensemble pour la République irasaba ko habanza gushyirwaho ibisabwa by'ibanze bidashidikanywaho kugira ngo hafungurwe ibiganiro byizewe. Icyambere hari ugukuraho imanza zose zifite impamvu za politike, kurekura ako kanya imfungwa zose za politike n'izizira ibitekerezo byazo, hakaba guhagarika ikoreshwa ry'ubutabera mu nyungu za politike, hakaba gukuraho inzitizi zishingiye ku bushake mu gutanga pasiporo no mu bwisanzure bwo kugenda ku batavuga rumwe n'ubutegetsi, hakaba nanone guhagarika igitugu n'itoteza bigamije gutera ubwoba cyangwa gukumira amajwi atavuga rumwe n'ubutegetsi. Izi ngamba si impano cyangwa intege nke, nizo shingiro ntarengwa ry'icyizere ridashoboka ko habaho ibiganiro by'ukuri iyo ritabayeho. Icya kane, Ensemble pour la République iranenga ukunyuranya kugaragara mu mvugo za Perezida Tshisekedi bikangiza icyizere cy'ijambo rya leta kandi bigatuma abaturage barushaho kutayizera. Ku ruhande rumwe, yanga ibiganiro bya politike na opposition ya Kongo bitabereye i Kinshasa, nyamara akaganira na AFC M23 idoha hanze y'ubutaka bw'igihugu. Ku rundi ruhande, yerekana nk'umurinzi w'itegeko nshinga, nyamara abayoboke be bakomeje kugaragaza ku mugaragaro ko bafite igitekerezo gihoraho cyo kurihindura.
nyamara itegeko nshinga rirumvikana neza. Perezida Felix Tshisekedi arimo gusoza manda ya kabiri kandi ya nyuma izarangira muri 2028. Igihugu ntigikeneye gutinza amatora, guhindura itegeko nshinga cyangwa urujijo mu nzego. Ibiganiro byose byaba impamvu yo kongera manda irimo cyangwa gutegura manda ya gatatu bizaba byapfuye mbere yo gutangira. Icya gatanu, Ensemble pour la République irongera gushimangira inkunga yayo idasubirwaho ku mihate idahwema ya nyakubahwa perezida wa Repubulika ya Angola Joao Lourenço ndetse no kwiyemeza ku muryango wa Afurika yunze ubumwe iyobowe n'ubuhuza bwa perezida Faure Nyasimbe Esuzima bugamije amahoro arambye n'igisubizo cya politike gishingiye ku buryo bwa Afurika ku bibazo bikomeje kumunga akarere k'ibiyaga bigari. Bikorewe i Kinshasa ku wa 2 Gashyantare 2026. Ensemble pour la République ubuyobozi bukuru The African Union under the mediation led by President Faure Singbe in favor of lasting peace and an African political solution to the crises that are causing grief in the Great Lakes region. Celebrated in Kinshasa on February 2nd, 2026 for Ensemble pour la République, the National Executive Board. Nk'uko mubyumva rero aha ni ku ruhande rwa Ensemble pour la République ya Moise Katumbi, umwe mu batavuga rumwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi bakomeye ubabarizwa mu buhungiro. Si wenyine utavuga rumwe n'ibikomeje gusabwa na Perezida Tshisekedi Chilombo, hari n'abandi batandukanye bakomeje kutavuga rumwe kubijyanye n'ibiganiro, kubijyanye n'ibyo Tshisekedi akomeje gusaba kugira ngo ibi biganiro bibe. Dukomeje kuri iyi nkuru ariko duhere ku muzi w'ikibazo. Ni mu gihe ikibazo cy'ibiganiro hagati y'abanyekongo cyongeye kuzamurwa cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amajwi amwe namwe muri societe civile ntiyemeranya n'ibisabwa n'umukuru w'igihugu kugira ngo ibi biganiro bibe. Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yagarutse mu magambo arambuye ku kibazo cy'ibiganiro hagati y'abanyagihugu ubwo yagezaga ijambo ryifuriza umwaka mushya abahagarariye ibihugu byabo bafite icyicaro i Kinshasa ku wa 6 tariki 31 Mutarama. Perezida Chilombo yaboneyeho umwanya wo kwerekana ko ashyigikiye iki gikorwa ariko agira ibyo asaba byakorwa mbere yuko bishoboka ibiganiro byashobora kuba byaba. Tshisekedi Chilombo amaze igihe agira byinshi asaba gukorwa kugira ngo habe ibiganiro hagati y'abanyagihugu, ibintu abona ko ari ngombwa mu kubungabunga umutekano w'igihugu ndetse n'ubusugire bwacyo. Muri ibyo bintu harimo cyane cyane kubahiriza itegeko nshinga n'inzego zashyizweho n'amategeko, kwemera ubutegetsi bwe, kudahungabanya ubusugire bw'igihugu no guhagarika amakimbirane yose akoreshwamo intwaro ku butaka bw'igihugu. Kuri Tshisekedi ngo ibyo bisabwa bigamije kubuza ko ibiganiro byakoreshwa nk'urwego rwo kwemeza ko hari umutekano muke cyangwa bigakoreshwa muri gahunda zinyuranye n'inyungu z'igihugu. Yashimangiye kandi ko ibiganiro bigomba kubera mu mutuzo bitarimo igitutu cya gisirikare cyangwa ibituzi bya politike nk'uko inkuru dukesha Media Congo.net ibivuga. Icyakora bamwe mu bafatanyabikorwa bemeza ko ibiganiro birimo abantu bose bisaba ko umuntu ahinduka kugira ngo ibibazo bya politike n'imibereho byose bigaragazwe kandi bigire uruhare mu gushakira igisubizo kirambye ikibazo cyugarije igihugu. Jean-Claude Katende, perezida wa ASADO, ishyirahamwe nyafurika riharanira uburenganzira bwa muntu, yemeza ko bimwe mu bintu perezida wa Repubulika asaba kugira ngo ategure ibiganiro bigoye kubyakira. Izi mpaka ngo zigaragaza ubushyamirane bukomeje hagati y'icyifuzo cyo guheza bamwe kigaragazwa na guverinoma iriho ndetse n'igihamagarira kudaheza cy'abantu mu miryango itegamiye kuri leta. Ngira ngo ibi byo mwabyumvishe mu itangazo rya Ensemble pour la République ryagiye hanze mu kanya. Ibiganiro rero hagati y'abanyagihugu kandi bidaheza ni igitekerezo cyashyizwe imbere cyane n'abanyamadini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'imwe mu nzira yo gukemura amakimbirane ari mu gihugu, ariko ubutegetsi bukomeza kubitera utwatsi. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane uko ibintu bihagaze. Ndabashimiye inshuti bakunzi ba Pilot News TV, mukomeze mubane nanjye, ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.